الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abampuliriza oluvannyuma lw'okutenda Allah subhanahu wa ta'ala n'okumwebaza ebyengera byona byona byatugabirire nga n'omuli ekyengera ekisinga bulungi ekisinga kuba kya bbeeyi ekyobulamu tumwebaza Allah nti alhamdulillahi rabbil alamin ku byengera byatugabirira twasaba ebyengera n'emirembe bibe ku weekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama oluvannyuma lw'ebyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu abampuliriza ekyokwega ku kyaife saawa dino ekyokweidukaniaku saawa eno kuba kimanibwa aye twiddusa bwidduse tuli ku mulamwa gwa taalimul bint kwegeresa mwana omuwala tumusomesa idiini amana idiini أكثر المسلمين قد تغافلوا بناتهم لجهة الدين abasinga abasiraamu balagadalire ino abaana abawala okubasomesa idiini كأنهم يقولون وهم يقولون أن البنات ما لهن الدين abasinga wakati abawala tibabana idiini yafumbirwa neba idiini lye nga balinga abategeeza nti omuliro gwatondebwa bakyala kugwingiramu tibwe kiri Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza yatuka nti falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ddiini waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun singa mwimwe mubaamu ekibinja abamu mwimwe mwavaamu mwajja mwasoma idiini mwali kugukamu mwali ega bulungi mwasobola okwira mwasomesa ku banaimwe abatasoboire kujja kulinoonya yeriri nti ekintu ekyo kiba kirungi kubanga gebeega oba oliawo beewala bye bakola basobola okutuukiriza Allah byalagira beewala Allah byeyaziyiza akati mukwegeresa idiini kintu kikulu ino ku saidi y'omwana omuwala era nga kizira mu kkoba nti mbu omuwala azira idiini nani yakkoba ati omuwala azira idiini era tasoma ate nga omuwala ni maama w'ensi Rasul sallallahu alayhi wasallama yatuka nti talabul ilm faridatan ala kulli muslimin okunoonya okusoma iteeka buli ku musiraamu yena ajja asome nga tayawire ati ono mukazi ono musaada ayo omukazi alina okunoonya okusoma n'omwami alina okunoonya ki okusoma bonaona basome basobole okumanya ngeri ki yebasinzaamu Allah subhanahu wa ta'ala era ekyo okusoma nikye batuka nti dalatul mu'min wekyabula kumwikiriza ainama wujidan fahuwa hadhun lahu wakyaganira wona kigeme kikyo okinoonya okyaganira iwe yagaine basoma utabuwe totandike kusoma kuba okinoonya kyakubulako kusoma Allah subhanahu wa ta'ala bwe yali ayogera ku bantu tiyatoola nti bana abasaada bwe banaakola obulungi n'abajja okuyingira jjana eidiini liri amu kubasaada n'abaki n'abakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala era mbona aya kamala Allah yajjanga ayogeranga wadhakirina allaha kathira wadhakirati waswaimina waswaimati waswabirina waswabirati ng'ayogera ku basaada yayogera ni ku bakyala kati omwana omuwala mugezeeku ino okubanga mumwegeresa idiini kubanga nibwaide okufuuka omuntu w'ebbeeyi omuntu w'omugaso era abenga agasa ensi ye omugezigezi yatukoba
yayogera ku mwana omuwala yakati omwana omuwala kubanga inumere abawarabu baziikanga abaana abawala bayita abaana abawala babanga bwamulekawo akirekawo nga kintuntu ekizira mugaso aye empegano obusiraamu bwe bwida bwategeeza ensonga eyo era omugezi mulala atukati alimuha idha aradtum ulaha omwana omuwala mba mwenda abo ow'ebbeeyi mumusomese wabighairi taalimi lan tarfau haye mutamusomese ajja kusigala ng'era asigala wa wansi hadhibu khuluquha wa raqunuha mugezeeko okugundula empisa de mugonze amagezi ge abe ng'ategeera byakola warfau sha'aniha wala tahmiluha musitula embeera dde omwana omuwala mutamulagadalira lwaki hiya bintu lakum wa ukhtun wa ummu ni muwala waimwe ni mwanina imwe encho ni mama yahtadhu biha min kulli amri banuha nekyokuboneraku eri abaana be kyabakola n'abaana kye bajja okukola idha jahalatil mar'a omukyala bw'atasoma n'abanga tasomye ataabati zawuji omusaadde ajja kugwa mu buzibu bw'amaani abe nga takola ki tamuwuliriza ng'omwana nga amaka gaffe abaana boonooneke wa ahlakatil umma kale bana n'obuseera obudakiika bwendina bwe obutono ino buno ndikufunda wazanga nkuba nti bana mufeeyo ino ku mwana omuwala mumusomesa idiini lye amasomero g'eidiini galiwo tulina Ibuni Baazi eri khaswa ku baana abawala Ibuni Baazi Girls Secondary School eriawo eri ku baana esomesa baana bawala bonka muleeta abaana abawala mu Ibuni Baazi babe nga beega idiini lyaibwe basobola okusinza Allah waibwe nga basinza kye baidi basobola okubalerera abaana baimwe nga babalerera mu idiini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.